Moldova yaşayanları şimdiden sonra başlarlar Kasım ayı için fakturaları kabul etmeye. İnsanlar angaları şimdiden sonra kompensasiya.gov.md sayfasında sayıya konuldular. Şafk için kompensațiyaları Kıran ayında 2 ay için kabul edecekler. Cetățenii trebuie să fie liniștiți, pentru că oricum... Olun rahat, Kasım ayı için kompensatsiya olacak. Ama gelen fakturada onları siz kabul edeceğiniz Kıran ayında. Compensațiile din luna noiembrie în factura de luna decembrie și se sumează celor care trebuie acordate pe luna decembrie. 68% insan angaları kompensasiya.gov.md sayfasında sayıya konuldular, en zor halda bulunan kategoriyasına girdiler. 12% zor halda bulunan kategoriyaya, 5% orta, 2% değil pek zor halda bulunurlar, 1% zor halda bulunmırlar. Нет, еще не пришел ответ. Сейчас с дровами. 5000 с чем-то дала. Только за дрова, а привезти их, колоть их. И это вышло 1000 с чем-то лей складометр. Не знаю, мы вот 4 человека, маленький ребенок, дочь не работает, а мы только с мужем в пенсии. И газ платить, и свет платить, и лекарства купить. Сейчас я получу квитанцию на оплату, и там видно будет вся, сколько чего компенсировали. Я рассчитываю, что поможет много. Сейчас все дорого. Газ, электричество, вода, все дорого. Нам не хватает без компенсации. Var olaylar açan yüksek kazanç parasını kabul ederken insanlar kompensasiyasız kaldılar. Я знаю людей, но у нас позвонили, сказали, что с села позвонили, говорят, у вас уже за газ не даем. Я с женой, сын в армии, но у меня зарплата большая, поэтому. Var böyle insanlarda angaları kayıl değil kompensasiya kategoriyasından. Я подавала, но я недовольна. Почему? Потому что на моем иждивении ребенок инвалид первой группы, мама 80 лет, куча это. Нас не поставили в суперуязвимую семью. А 14 лей за газ и 5 лей за свет это дорого для моей семьи. Очень дорого. Onlar kim vermedi danışmayı kompensasiya için girecekler orta kategoriyasına. Kıran ayında onlar girecekler zor durumda bulunan kategoriyasında. Kompensasiya.gov.md saytında var nice sayıya konulma Mart ayınadan.